thlir tu te chibai ule PCL siam tharikani a Tunhnai Chanchin April ni khata changa ni ko inkara Kohhran rawngbawlna ilo ngai thlang u missionary tir chwa in khom nei ani pathian ni April ni thum sang ni somni pahni choma dar som khan Mizoram Baptist Kohhran biak in ramthar lung leya missionary tir chwa in khom nei ani a Reverend Azau Shanga Regional Director Kolkata Regional Omturle Reverend Zedila Rozwala Field Director Arunachal Far East Field ta Omturte tir chwa anni missionary tir chwa in khom hi Reverend Arlal Thangliana Director Mission in Akai Shwaya missionary mamo na le tir chwa tur te Chanchin toi puti ngak sanga mission promoter in soin missionary tir chwa te hne na tengin thu soi toi ngai thla ka ni a Reverend Abram Din Moya General Secretary in tir chwakin Reverend Arlal Biak Liana AGH in missionary te ta na chungchai sakna ne nu a Reverend Dr. C. Vandal Dika AGS Mission in Thucha Atsoya Pibet Sila rin sangin pathian fakarwngbawlna niin Reverend Arzau Minglianan malsom chongchayin in khom hun to pamang missionary tir chwa te hi April ni nga le ni ruk sang ni somni pahni chung hian headquarters office serkona orientation nei puyan ni a April kha chungin an po chi thleng tura be seyan ni Reverend Azau Shang ate chung kwa hian April ni sompariata an chung kwa in Kolkata a an chukanga Reverend Zedila Rozwala hian April ni sompariata diltlang bial chwa sanin April ni somni paruka lungleya changin Arunachal Far East Field an panang BCM Darlong Kohhran thar honani April ni sang ni somni pahni khan BCM Darlong Kohhran thar Reverend Dr. Arla Thanmoya Executive Secretary Aizol area in honga Darlong Kohhran thar honne in khom hi Reverend Jelal Pian Tluanga khumtung bial to pastor in kai shwain upa ebzau than sang an in khom na hlanin pathian hne na chungchai na hun amanga khumtung bial secretary le twal chung Kohhran secretary hne na chengin bial le twal chung Kohhran report lang pui ngai thla ka ni Kohhran thar hong tu Reverend Dr. Arlal Thanmoya Executive Secretary Aizol area hne na chengin pathian thu cha ngai thla ka ni a nulal rot filin pathian fakna hla sa in rawngbawlna anei bok in khom hi Aizol is ABC shwai tu te engmo zatin an man pui bok BCM Darlong hi Aizol is ABC khumtung biala omani a members somni pali omin chung ko panga an omani March ni thum sang ni somni pani zan khan puro thang puya ina bial to pastor hova din ani a Kohhran pui pa leilo katan heng te hi ruat an ni bok Chairman Kelal Rawngbawlna Chairman elect Puke Vanal Awa Secretary Pulal Vulmoya Treasurer puro thang puya Assistant Treasurer Lar Thazwala Upake lom sanga Ambassador for Christ Team Speaker BCM biak indur tlanga ro pui taka thla liamani Upake lom sanga kumsomruk panga Ambassador for Christ Team Speaker chu April ninga sang ni somni pahni thole ni jingdar thum le minute som khan lungphu chola wangin aborala hemini vek chu hnudar som le achan ve a BCM biak indur tlang aizola voina in khom nei puin durtlang thlan muala ro pui taka thla liamani Upake lom sanga thla na hi jingdar som le achan ve a in lama nein upajelal so tan kai shwaya hemi nu hian biakin lama som pakhat le achan ve a voina in khom nei ani a Reverend Dr. F Lal Sang Liana bial to pastor ramhlon pastor bialin in khom kai shwaya upa Dr. Silal Zui Thanga Secretary BCM Durtlang le upalal chwan omasha sel chairman ramhlon pastor bial ten rawngbawlna Chanchin soin upake chon chuaman chung ko ayo in thu asoya vui to pastor in thu cha soi bok voina in khom zo hian durtlang thlan mual pan puyani a thlan muala hian upa hlal lungmuanan chongchai na ina thla liam ta ani upake lom sanga hi puke thanglwai le pjelal zamite fa panga jinga no pangber ni in November ni somni pakhat kumsang kha jokwa somnga pasari a thiltlanga apianga kumsang kha jokwa somsari pasari a anupui PF lian zari nen in nein panu pathum le fa pa pakhat nein tu paruk an nei ani upake lom sanga hi tharau bo veimi le rawngbawlna ngai poimo mai ani a nupui ne hnu loka hian an famha saberan paila in an nupa in Miriram Chittagong Hill Track Bangladesh a missionary volunteer in an kala kumthuman omhnu in malaria in tlak buak ta ka wangin an lo chuak le a kumsang kha jakwa somriat pahnia Ambassador for Christ Evangelistic Team a speaker ni in zaram dung le wanga rawngbawlna ni in an fe chuak china antim kaltlang hian tharau bo tam tak iswa hne na shwayan ni chin kumsang kha jakwa somriat pakwa a rawngbawl tu a thlanani a kumsang kha jakwa somkwa pakhata Kohhran upa atanim nge ani kumsang ni som pasari khan Carlson Theological Seminary chuan rawngbawlna awanga choi moina atan
Bachelor of Ministry degree le kumsang hi som pariata Master of Ministry degree te alo hlan to nge ani upake lomsang hi evangelistic team a in man mai ba ka twal chung kaushan bia le abc thlengin rongbol na poimo tak chelin kaushan khai pa le ban poimo te jinga mi ani a assembly committee shanga po committee member lo ni to thina ni upake lomsang hi mi sel pa ngai takani lain kumsang ni sompali khan minor heart attack awangin durtlang hospital a da in ICU wa en kol hialani a chumi nuwa alo thatchuak le in kumsang ni somni pakhata hemi awang tho hian civil hospital aizola in kol le ani a thatchwa le nu a tun chuma hian april ni li khan heart attack awang bokin civil hospital aizol panpui le ani a april ninga chang hi somni pani jingdar thum le minute som khan arong bol chin lalpa hne na minlo ho santa ani Mizoram Baptist Kohhran chuan BCM recognized evangelistic team ambassador for Christ team speaker ropuile lutak upake lomsanga anchanta hi asun tak zeta akalsan anupuile atule fate lalpan thamwanin ompui zel se ti in uitak chungin athla liamta ani Baptist COVID Care Center chu boruak jang khai deuh chunga tan chu leilok ani Baptist COVID Care Center cherkon chu COVID chileng le natna khir zwal alo jang khai deuh ta ka wangin boruak zia omchunga tan chot sanri ni se ti in committee chuan ruah man na siama hemi ani awang hian thoktu te po an post pa nga ya sun let le me kan ni heti lai hian an hun ma le building te khol le man ro chi sang te chu a enkol tu ten enkol chun zomin a om zel ri anga shileng boruak om dana zira mamole huna hon le ngal mai thei turin hetiang hian enkol chun zom ri tura ruah man ani AGS service in zolpui kaushan biak in saktur lungphum aphum Tunkar ni nga ni April ni sari chang ni somni pani khan Mizoram Baptist Kohhran zolpui chuan an biak in thar sak turatana biak in lungphum na an neya he biak in lungphum hi Reverend Arlel biak liana AGS service in aphuma pathian hne na hlanin tluang taka sakzo ani theinan le Kohhran hote ta na pathian chi bai buk na le tharau pol tharna an chan na hmun alo ni theinan pathian hne na a hlan ngalani he huna hian property director engineer Victor Relrin omapo telin biak in sakdan turwang am le sumamo tur angte duan puin a en pui ngalani KNP promoter thar nula kelaram thiang hlemin a na azom felta KNP promoter thar nula kelaram thiang hlemit chuan April nili sang hi somni pani khan general secretary office PPSL mingthangin hena changin KNP promoter church la in office lo ngala hemini vekhian KNP promoter kalchwak PPSL mingthangi po in JBS joining report pe in lecture na azom ve ngal bok KNP promoter thar nula kelaram thiang himi hi pukelal mun sanga le PR lal mun siami ti fani in theological graduate BD ani a BCM Salem lungleya aloi me kani volunteer missionary in Arunachal Westfield le sim noya mani in chomin Cambodia te local to a kumsang hi sompakwa a BCM noya me che pathian thulama thiam ne nei thok tu theologically trained women worker tan lak ni in headquarters office receptionist le personal secretary to general secretary na te atho nu a kumsang hi somni pani achanga sang hi somni pali chunga tan KNP promoter na chel tura ruatani ta ani Mission Department in Ramchunga evangelist nurse te rongbawlna thuam chakna atan damlo enkol namhan ruwa sem Mission Department chuan Bur mission le chakma mission na missionary nurse te rongbawlna atana anmamo damloi lamhan ruwa chi sang asema heng an man ro sem te hi nu pum chunga naw te ngai thlak na stethoscope BP set pulse oximeter thermometer malaria test kit zonthum en na le man ro poimo dang tam tak atelani Baptist Masihi Mission thok tu te contract sign thar le retreat nei puyan ni April ni khat sang ni somni pani khan Baptist Masihi Mission na thok tu contract worker mi som pathum te chu on contract zia thar puyan ni a hemiden chen hian in hlan thar na le in fui thar na hun an mangjui ngalani contract sign thar le in hlan thar na hi Reverend Dr. C. Vandal Dika AGS Mission le Reverend Israel Rempluanga Director Baptist Masihi Mission ten nei puin contract te an sign fel nu a fui na thu cha le in hlan thar na te nei puyan ni a AGS Mission chuan Baptist Masihi hnuaya thok tu te chu an thanem ngai na le in pek na te awanga lom thu shilin malam hun kal zela po thanem ngai le zwal tur le thei to pa chan la zel turin afuya har sat na sang kara po rin na so nge zel tur le ring 30 enkol na le dom kan ko nga te
fellowship enkol na ate ringlo mi te zinga rawngbawlna ate pheikhai rual le zwala thokho zel turin acha ani AGS in fuina thu cha soizo hian Reverend Lal Remsiam Ralte Director Worship Department in thoktu te pathian hne na lan na le chungchai sakna hun mangin he program hi ti to pani Reverend Dr. C. Vandal Dikan AICS Principal Charge ala felta Tunkar ni nga ni April ni sari sang hi somhne panhi khan Reverend Dr. C. Vandal Dikatsuan Reverend Dr. Vandal Chona khiang te hne na changin AICS Principal Charge ala fela hemini vek hian principal thar hian AICS faculty meeting nei pui ngalin rahman na man mo thlak zwal pui an nei ani Reverend Dr. C. Vandal Dikahi Senate of Serampore University ro rel na sang Working Committee of the Council of Serampore College chuan April ni khata changa March ni somthum pakhat achang hi somni pathum chhunga tan Senate le BTESSC meeting a te member tan rawat bokani Reverend Dr. C. Vandal Dikahian ni sompanhi a AGS mission na chu Reverend Dr. Arlal Thanmoy hne na hlanin ni sompathuma an chhungkwa inai zol an panto donani AICS principal kal chhuak ta Reverend Dr. Vandal chona khiang te hi Chanchin kon pastor biala a donani BCM recognized evangelistic team te kaushan shanga rawngbawlna nei an fe chhuak le chanta COVID shipui leng in zia lampan chho zelin kaushan pathian biak in khom po zan lam thlenga nei chho ani le chanta a heti lai hian hun engemaw chen shipui leng awanga rawngbawla fe chhuak lei thei to lo BCM recognized evangelistic team te chuan Mizoram hun shanga rawngbawlin an fe chhuak le chanta a sha thei china rawngbawlna nei mek te kan hantar langange Ebenezer Ministry Speaker PLH Vanal Moy ani a Zotlang Pastor Bial Aizol Terwa man na in BCM Rangwamwala Salvation Campaign chong ni nei ani to a mi za chuang campers an neya tunkar hian BCM Rangwamwal te hian an ma ni tual chung kaushan buat sain camping chong thum na hi an buat sai le ani Horep Ministry Speaker Upalal Shat Puya ani a BCM ro puya camping chong ni nei to in camping nei ma le nei nu hian kaushan nol pui pola crusade nei china ni bok campers zadon nein pathian khonga ina na chatakin an changani nimin levuin khan ke in people campo hloting taka nei ani Area Development Working Committee Aizol and Chukom Karmasa ni lai ni March ni somthum sang hi somni pani khan Area Development Working Committee Aizol chu JH Lorraine Hall Aizola an Chukhoma meeting hi Reverend JC Vandal Loya AAA and DC Chairman in Kai Shwain Committee Secretary Reverend Dr. Arlal Thanmoya Executive Secretary Aizol in report lang pui apebok Secretary report chuan March ni ruk sang hi somni pani khan BCM Falkland kaushan hon ani thule he kaushan thara hian member somsari pakhat zet anom thote biakin huntur cheng noi za pakhat man mu ani thule advance tan cheng noi somthum pe ani to thote April ni khan BCM darlong kaushan thar khumtung bial hon ani thote March ni somni a BCM Bethel Pastor bial champhai bial thar hon ani thote Baptist House che chat na tho mek chu za somriat panga vel tho zo ani to thote atar langa kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni pani assembly target pek dan din huntar langin Aizol City chung Pastor bial te target lin law an omnual thu atar langbok meeting hian Halam Christian Fellowship Aizol ten kumsang ni som pani achang khan Savage Hall Baptist House an law in khom to china tuna Baptist House yam chat ani a lu ani le theitak nu hian in khom na atan an ron deal na chu headquarters lama an deal na lekha hi thelu sakphot ni se an ti a Aizol ES office bike Louis BCM assembly ro rel na in auction tura alo phal sak to angin ES in a chule cha ate angin lo tiral mai se an ti a GKP coordination committee Aizol ajangin Baptist House a steel almira da an deal na churem ti in executive secretary kal chuak tur Reverend Dr. Arlal Thanmoy thana siam le executive secretary thar Reverend Arlal Rintluang alom na program siam ni se an tibok executive secretary longtlai charge in hlan na nei ani Tunkar ni nga ni April ni sari sang hi somni pani chommadar somle chan ve khan Executive Secretary Office Longtlaya kumsang hi somni pani achanga sang hi somni panga Executive Secretary Longtlai Tour Church in Hlanna nei ani a Reverend Dr. H. Lal Thamwana hne na Reverend Arlal Nunziran Executive Secretary Longtlai in Church Hlana Reverend Dr. H. Lal Thamwana hian April ni som pakwa sang hi somni pani a apo saron luang ES Church in Hlanna hun hi Reverend Lalzar lian khiang te Longtlai is bial to pastor in Kai Shwain
Hemirual hian Executive Secretary Longtlaya Accountant ni Mek Pulal Munmo ye chu Assistant Account Officer Hetima a omdona wangin piwanal diki pachaw hne na charge alhan ve ngalani ES Chanchin hlan na hun hi Area Development Working Committee Longtlai shwai tu ten telpuin Chanchin hlan zo hian office building shang le department shang te in ho ngalani bok March thachunga Christian Hospital report ilo ngai thlang u Director Medical and Health Department ne na chang report kan don danin March sang hi som ni pani chungin Christian Hospital serkona damlo sang khat za somli pakhat in entirin anjinga za somriat pakhat admit an ni a naw piang somni paruk anom lain mithi panga an nei thung March la chungin mi somru pariat zain hengzinga somthum pasari te chu zaite naw minor operation an ni a mi somthum pakhat te chu zaipui major operation an ni laboratory a mi sang khat za sompali examine mi za somsari pakhat x-ray an ni a thisen inut somriat panga damlo ne na pek ani bok March sang hi somni pani chungin hospital poor patient fund tan wai khat sing sari sang khat le zan hi som panga mi chen hem ngai te pol ho le kaushan ho te ne na changa don ani a BKHP serkon pastor bia ne na chingin Holy Bible som pariat le jailerem ruatta ramthar lunglei ne na chingin naute blanket som paruk andong bok March ni som paruk sang hi som ni pani khan Christian Hospital Longtlai tan Oxygen Plant Asia Pacific Baptist Federation Kaltlanga Summit Hydronic Private Limited ten anron bun chu Reverend Arlel biak liana AGS service in Hongbok Khatizong khatun hnai Chanchin April ni khatle ni ko inkara kaushan nongbawlna kan ngai thlak ho thei te chu ni e